The Chimpos TV akan zo tu velte nan kut kan tlai than ha nan rakdam chion ha mo atu tan kan video wa chun ramchung le thong pang le zai dang dang te kha chu kan vun lan tak ri la ye atu lio social media a chin mi tam pini kan chai chu ma mi UFC fighter Joshua Van ne Myanmar flag kong aru anak achim mi le UFC ya amount kata Myanmar flag rong abet mi kong kaute kha atu tana hin chun kan vun iru ati tuan halai hi kong kau hi mi tampi ni chun chim tlak lo rel tlak lo wa nan ro men ko laina in ke ni chun chin mi tampi ni kan hu ning a khat lo mi le tulio social media kan chai ngai mi thil pakhat asi cha vun chim phu nga ya karwa e chun keima pum pak hu ning le karwa ning te jong kha vun chim ka du chupi na ama Joshua Van sim ni interview an tu anaka achim mi video te ka vun hu in hi kong hi mi tampi ni thaiven hausi lo kan ruwa piak a haw ngai ko te atu tana hin ka vun chua pi nak asi ti te kha vun chim ka du chun hi video ka tu arwanga hin pumpa kan hi kong achua pi tu cha atial tu kan pa an sia midang dang an sia haw man pumpa kan personal in attack ka tu anak asilo personal in thang chit ka du nak ruanga asilo pumpa kan mu ning kan ruwa ning a khat chiu lo cha a hi kong he karak chimve mi si ti mi te kha vun chim ka du chun hiti ka chim te ka hin ka chim mi hi the chimpos media ni aru anak achim mi silo kai ma pum pak ru anak te ka chim mi kha si hi kam huna hin video kan rak upload ti kan rak zau mi asi ti mi te kha vun ten chi ka du zaidang thana Joshua Van ne chuhlan pi in UFC a thut ka in Myanmar flag vun iput ve e Myanmar ram vun Langhter ve khi arak du tuk mi city kan rak the chuliawa mitam pi ni kan rak chimpa chang e atu tan long he silo naitea Myanmar flag avuntar he chu Myanmar flag tining lo amount kat aha aben mi te aha akham na ke aben mi te Myanmar flag rong atar he avoi khat nak long ase ka hin video kan hu lai e video sorry man thak long anga video chu nga lo e hi te he atu tana hin avoi khat hi ti hin atu nak long ase chu chu Myanmar flag avun Langhter nakatila cho ma atu tan long bakhe si chu thana voi khat man Langhter ballo Langhter he adu tuk mi siko simhan se lo ze ruanga da Langhter kholo ti mi te jong kha chu jong cho ama ani achim e zeidang thana atu tana hen video avun Langhter masabik kadu mi chu Joshua Van he interview karak tu achang chu hlan pia aliam chia kumni atu UFC alu hlana hen 2022 a hen interview karak to e chu a chun UFC lu atim ka te he se UFC lu atima chun sorry 23 a se e akum kan vun zau lamo kapal swala UFC alu hlan te a hen karak chon chang Joshua Van he atu ama phecha kin karak pet lai e afoi nak chun Fury a chel liwa khan tining lo kan vun fiang la Fury a chel mana chun amateur kan ti mi a chel liu khin karak pet lai e zai kan tilai tha jang karak pek nak chat te jong khe chakwa to hin hung mai la ni zoom lo chun screenshot jong kha kan kwat khon ha ama Joshua Van shim jong nei hin a thei ko lai chutluk in tha jang ka pek mi se Joshua Van hi ka he chim du nak chu kan lai mi a ama atlukin talent angai mi hi bantuk MMA le atalen angai mi hi mitam pikangiat ven hai ka muri lo chu cha tha jang ka pek tuk na kha vun Langhter ka du chun hi ka the chimpos media shim jong ni hin interview kan rak tua e chu interview kan tu anaka chun zai ruanga da MMA hi achel zai ruanga da hiban tukin evil nak mun pia hin alu timite achim mi kha chu kongte chu atu tan video hin chikate in vunin zau tar ta na ka du e video hlun pi se changna in kan zo haw ko tia karo e chu hi ka hen kan vun zo than ta na lai chikate in mo hi tu screen nan vun hu mi he keima phecha ka che mi se hlan liu kan interview kan tu na atlaw so lai ti ka phan cha ka film bi se e Joshua Van he bia kan ro chikate se kan vun zo ta na lai zai tik inda narak I thok le zai ban tuk lung put inda na thok nangak chet liu te in mo MMA hina huam puna si mo na kum avun upat de hu inda ro lo pi in na vun I thok ti mi jong kha thei kan du ngai se MMA he zagatila kumhlai sri kumhlai record si tiang hai MMA zai si kathai lo zagatila
US กันรักพักกาจนมีกันนี้ลายมีละเอเชียนปัจจุบันรำดังมีเนี่ยกันสิทธิ์กันมีดังทะเตะกันกันยีเวลกันยีเซลตงกันทีละเจ้ามาก็ใครแค่จะก็แต่ละมีให้กาเวลส่งกันเวลสุดๆสิลองกัน YouTube zai danga chim hlana khaka zon tia vun ten ta kadu mi chu abia vun tan ta kadu mi chu mini sersat asi asia mi asi lemyama mi asi ruanga hin mi sersat arak tong ti he joshua tuan bia kan zawa chun fiang te in kan hu mi ase wakan zaitin na vel ti mi ke street fight hai ti van tu ke karak zau ton maka ka vel laken tu ni chama ting ka vel na e matin ka vel na zai dalo la hai ti van tu ke nop na bun tu kam han ko che vel ke maka ka hoi la te ne vai khat cha jam he zai ke la na thiam pa ko tung ne MMA le na na zau lo te ka mung te machin vai khat kha dimoi la ya kan te na karak leo kan te ka vel na karak ti na kan bia ruak ti la cha jam he lam alenga navel lamang mi he kapatuk ti manaro haupone inleng kadang pau cha ni vel kho cha pasal ta tak na si chen ja naram cha na thong ko lo te khan arakate makate khavun ngai taw si lo joshua ni achim mi chu anu te ni zai ruanga da zai cha ada naram cha a na thong ko lo na vel ko lo arakti atu hevun to ko mo ama pumpak thlok nak cha long silokin hibantuk evil alu nak aruang he aram cha a evil ve aram represent ve adu tuk ti mi khe hi ka interview karak tu aliu te hin ke ma ni chun karak ifian chang mi le karak hu piak chang mi se kan ngai lo lon halai kan 2018 na hen dimoi le kho karak sana te kan ma zana ka chim kan Houston na kanung le te sina ka kia than lai chima ka kal lai te kan ma te kan je te lai chim kal karak thok mak se asita MMA te athok he cho 2020 December ne lai nia kan se US kan phaka cha na rang ho jong kan lak thiam lo kan tila cha chen kan ni Houston he lai mi kan tlong lai je te lai atu Indiana he ti ben tu Dallas na ben tu kan salo lai Malaysia mi jong tlong lai tia kan je te lai Asia mi po charam dang mi kan kam fa kam pum kha fat tia kan te ai kan ni so ma chen taluk te ben tu kan Chinese te kan mi kan au ti la cha maka kai adang lai mi cha maka an lunga si ko kai kha cha ti kha ka du velo tia ka kali ton ha maka kha se okay kan vun hu lai atu joshua chim mi kha anuna hen MMA a thoklana hin khabantuk atu valei chung pumpi mu in UFC na ka velai ye hibantukin lai mi thei ka silai ram pumpi thei ka silai ti mi khe atuak bal mi asirwa lo sarasat nak le khabantuk aton ruanga arak ivel ton mi kha si chun achim bantuk khan anute ni zia naram cha na thong ko lo na vel ko lo tia ama forfil nak arak tu ami in hibantukin valei pumpia Myanmar ram vun phau chu ve atip tip nak he azum nak asiti mi te zong kha kachim ban tuk khan nan vun hu tholai flag kong kaw kha khan ti hin vun chim ning lo ama joshua zong ne avun chim lai atu a hen zai flag khida ipur se ti kan du nga mi tampini suggestion nan ngei chiu lai te kan ma chinlen flag ipur se heti ban tuk chun chatiel te zonga khan kan rak mu hlan lio flag rak iken se heti bantuk na khabantuk kha asina te in atu a hen problem ngan pi joshua ni aton mi chu media mirang media ni interview an tu na ka chim mi chu ai atu UFC chu organization so kha silowe fighting company pola hin chun MMA promotion one championship ten ha bantuk ka khen chun an vun strict lo ngai zai ti pau khen an vun kal ko ong la zong ne Myanmar flag a ken ko te zai man problem lo chun tial chung thang ni khan arak iken mo ken lom he lai puan a i ro ka te ti khan an rak kale problem zai man lo zai puan po kha lai puan tiang man khan an chu pi kho cho ma kha se UFC belte chun zai puan an ken lai po wa khen an rak check na an rak zo na ma he a qualify mo aman tak mo man tak lo ti tiang ken se atua hen joshua ne chimmi chu Myanmar ram khe atu organizing board member kan tila chu hiban tuk lente chel nak lai US based company in sitika
khabantuk akhan nol ngei tu khan UFC a hin chu ma nol ngei tu pol ni khan Myanmar flag he an chau hlang lo je cha kan tia chun chu thlana Myanmar fighter a chel mi pakhat man an umri lo Joshua Van ti da lo chu atu Joshua Van hi apakhat nak ase chun Joshua Van flag chua pi mi an vun zau te ka a cheu khat ni Joshua chimning bantuk chun hi flag hi zairam flag asi ati a thailo mi kha an rakum je cha kan tia chu Myanmar he amina thanglo tak tak ko kan ru aning bantuk he selo vuntua ko Myanmar ramin celebrity hoda chuak bele chung pumpi thaya ongla long history ongla he amina thang tu kan ti ko nain Myanmar Asia ram hena amina than nak ram trompal te long MMA fighter amin thang tak tak mi vale chung champion khabib te pon man ke a thailo mian tam tu vuntua ko heno ongla khe vale chung pumpi in amin thang kan ngei chun mi se tu liwa ma belte ama man khi doko a thailo mi tam pi an uma chun zaitin da Myanmar ram chu mitampi ni an vun phau chu alai an thei kho naklam kha lo a phau chuak tu khan ri lo ti ko ning lo mo foinak chun khaban tuk kha si chu cha ni hin nia hin Myanmar valai pi ni an kan recognize kho nak dinga khan Joshua ni he azum chu ma liaw si kachim tu UFC le ya problem kha kha Joshua atim mi kha atlantic kho de ri lo hin UFC i chungtel zaimazat ni khan chun an kabom ko te an kabom ko mai le ya chun atlantic ko lai te ama zong ni khan aru anak kharak chim atlantic kho lo cha avansa ni atu tan zonga khan amount kat tiang in Myanmar national flag kha avun chu pi na kha asiti mi te kha vun chim ka du hi konga hen si ngai dan tam pi kha akhat na lo ngai dan ka ti sorry kan ru anak tam pi kha akhat na lo mi cheu khat ni alan ka chim ban tu khan chu ban tu khaban tu kan ti chewe ke chu ka ru aning chu atu tana hen fiang tem bun chim ko ning lo vale chung mi pi ni mi tam deuh ni ang kan thailo mi tam pi an liwa an kan thai mi tom te ni chun atui kan man lio mi Joshua Van ni ama aha kham nak e arak tu mi te kha mi tam pi ni an kan thai nak asiko kha kha atu do thlen naka kan hlot chang zaimhan asiti lo kan tilen zonga ma kha mi tam pi ni an thailo cho internal politics kan ti mi kha thu pi nan thailo kan ma chin mi lila man ne kha flag kong kawa khan mi tam pi kan buai tuk lem lo abuai deuh mi chu do thlen nak fa pi in akal pi mi do thlen naka apum pe deuh mi ti ko ning lo ma deuh ni khan nan buai pi mi asiko we chuti asilo mi leng lei mi do thlen nak tha jang ape tuk ko mi zong ne kha konga khan kan buai tuk lem lo chu cha Joshua Van ne hiti akal pi mi hi mi tam pi ni chun kan dir kam ko ke zong hiban tuk adir kam mi leisina khan katang Myanmar akan phauchu kho nak dinga chun abe pi ngai ko tia karwa chun hi ka hen Joshua Van interview an tu anak chin talk ne interview an tu chu video tlompal te kan vun zok tar hala hi a full video silalo ama flag kong achim nak long te kha silai link rak chi alai description ai hen an ma chin talk kha hi kong he tlamtling de un thein du achun vazo piak te hundang kala haulen loin description te kha vun zo lo link nan zo wa chun nan mu ko lai ti te kha vun chap ka du hi ka hen vun zo taw si lo Okay, asiko. Ma flag ka tayo na arwang hen na chimi nung kakatay ko. Ko ram rakap niyan sar lo di kacho asiko na di ma katay na adir abe pibig ni kacho. Tay katilang mi ne te rakan tayo na set ikasiko. Tu cho international inte online ha kung bunkal tiga koram katilang mong saka. Myanmar te Google ten hakam buntia tiga chen zai ala narak ro chok ti se chuma ka flag ka rak chok mi se ma flag ka chok tiga chen Myanmar kan ti tong e flag ka ngai lo kan zai atu aken UFC aken atu one champion so man to kesala utela jo ani chan strict ngai ma tiga ken flag kan ni ending cc chen atu chin ti ken lai ken ngalo chute an chin che country kan sala jo ma tiga mi ne zai tin akan rama zai da changsa ti kan thai du si chen kan ngai mi te la mi na zai tin kan thai nak silai ti mi kan ngai mi kan flag te kha ma te kha iken kha her mi se ma e ka ken lo sia kan chun Myanmar ra tin an thai ti la lo ma te ka Google na na ka international kan to si chun kan du lo zonga ma kha kan flag se kan ram si te ka kan flag ko ma te chun mi tam pi ne te private zone sa ko mi num
comment dak zonga akatinga menum ko kasun te lai mi tampini khokun rut lo katina chu kan du zong du lo zonga flag ka kan rasalo tila chu alando ka kan ma kan rasalo kan rasi mi chu tura ka boite mi nong hang tila chu ma ka kan rasi chun ma he mi ne kan thai na se kan thang ha se ti kan du si ma flag ka ken ha ma flag ken lo wen koram he ze tina mi ne si tian thai la lo ma te ka ulan nào tampi lai mi ko ula ka nào kan ula ka pa ka hoi lo na na ti thum deuh ko lo even tu khenam phot nak lung long kha ruat lo khan kan zai da kan ram cha han zai da thala ti mi kha lung phim te kho kan ruat chima kan cha zonga kan ram cha zonga a tha deuh lai kan ma kan thi lung zonga dam deuh la te ka ruat Tikate. okay ika an host pur yu ben a hol hlana hen ka hen kavun ten ta lai joshua ni achimi kha Myanmar flag kan iken lowa chun zairam da kan city an thailai lowa ti mi kha comment cheu khat jong kha karak zon hai kam hu mi chu flag iken na haulo us flag na iken ko se zai bentuk flag po iken ko se ti bentuk ati mi kha kan ume atu a hen vun zo ulo Myanmar represent adu kan ti chang kha kan chim chang kha Myanmar ti mi he valai pi thaya vun chu pi adu chang I kan chim bentukin flag I put lo chun atu joshua ni achim kha Myanmar ka city an thaila lo ti bakko vunzo UFC a thua mi pol khe a cheu khat flag a ken lo mi chun ko la na atu developing country in a thua chu ma mi China Brazil heti pol ram dang dang jong khe zo ko hao an flag khe ani ken cheu di la zai ruanga kan ti achun an ram khe atu Europe ram US ten ha khe chu US fighter men ni ken an flag ani ken chu atu Covington ten ha pol jong khe zo an flag khe hiban tuk ram lei ram dot nak angai mi pol ni khan chun ani uang thar ngai an flag iken khe asina te in hiban tuk lei atuak lo mi fight long atuak mi pol ni chun ani ken lem lo na in kachim ban tuk khan fighter tam pini hiban tuk iken hi chu hlan pi in an uar tuk mi ani ken peng mi kha se tin an vun iken bak khan ani chu Brazil mi simu ti jong kha kan vun thei chol na ani chu Argentina mi simu ti jong kha kan thei na bolung chinen za bal kaloma bolung chinen zo achun zeida an chu api masabik lai an flag kha se kaw muzo ko hano khaban to national flag abi pit na kha tam pi kha chu cha Joshua van ni iken hla se ti jong kha asi khau thu lo tam pi ni ma zon te kha khwa kan ru a haw puru ben he kan vun zo ve lo lo la mo ka hen comment kha afun tua ve ye Flag kong si cha khat ka kanal du khate ka bai ten ta la mo la fatin le na ban hal e tha tuk mu sa cho so dang kan ban phit chang le ma kha online kan kan ban hu cheu ko le mo atang lai comment an pek mi te lom tha kan hu cheu ko cha le hi ka hin kom pal pakhat te chim ko du mi chu lai ni ha chu kan kom te lai ni kan sapi te in cho so kan spot di ko tin ka karwa kan sapi da spot lom kan na isna te lu jin ban to a chun mi tom te kan si atu cho so ko ram pini so anti di cho afensi angai te cho an lu ji ban to a chun ko ram ke kan ma lai kan ha ka cho ti pung ngo lo kan sa ni cho vi dia kan se mat lo ke tam bia se ma ti ka kan tropal ka siarem lo nak mi te tropal ban chim be ka du mi cho khet i atel mi zong kha lai mi level in nu ba mu mi nan si ti ka kan ka la ko ke ma zong kha je hi ban tu khi mi pi thai na ka dai ran tin an tiang ha ang wa zo so ta na chi mun to kan ma chin chok nyu te pol man kan som bia kan ti ala para kan le khan me si ke ze kan ti la mi thai dan na ka dai lo wi a po ju to se po a chom de ko mi me no se ko le pa kha ama private nan se na sia tu kot ko lo ma ti nan ze lo mi kha cho dai zong kha mà chỉ dùng ở hông bạc ngày thì rồi xuân hà thì cần gì na thì cái mạn hai chú với như với chú mà chú chẳng bị cần xảy ra mà các bạn rất bạc khăn khi rồi cần lại personal khi cũng được xin nạp tiền các bạn tăng lấy comment thì trong các bạn rất chiếu các bạn rất thì các bạn cái trong mục tiêu disco là các bạn chim thì là rồi mà ta chun khi bạn tụt chú dây tí sử dụng ngày thì cho chú dia just like tu liu kan ram chi di in international platform zoso bentuk in orang mi dirhun esong alai mi dirhun esong an lo tu lo in ama lo se sejatun nak sia
zai thei lo ti ni an kira ka ka thei thiam asina ti in pa lung phim nu pa ti mi ni khaban tu kan tu mi kha chu kha ka chim du mi chu khut rong le varem lo rong lo cha si theng la lo asina ti hi kuma la house lo nai le te Joshua si zonga ho si zonga kan rap la kan ni pun choi sam tu chen ya kan tha pek mi chu le ti sunga share nak chim rim bu mi kan le ga chen an ma le private ti khan thì bị cái khối dùng thầm sĩ thì bị khác cái feeling thì khác trong văn nặng từ cái đường về mà sắp chết cái liều xa cái mô mà cả lúc mà si sau đó các bạn lên rồi Okay, Joshua Hotlana ka an host chimmi he comment ka vun peta la chimmi kha adik na ka Joshua atlan tukruang zonga khana se chimmi zong kha tha chun adik mi zong kha se hiti social media kan chin mi a choi sang tu Palh tlompal te zai kan tila an ma min athat nak asok ho tu Palh vuntial hi kani sumdeu ngai chaw how tia karwa ko Joshua he zai tuk in da lai mi min athat tar ti mi khe nan thei tuk ko nan pakhate vun chim ka du mi cho mizo lei mi ni ti ko ning lo mizo ram lei mi ni hin lai mi he an kan thei tuk ko na in an kan har tuk mi pakhate umma chu Joshua he se zai cha kan tia chon an hi kale mizo le pei che tampi khi vazo lo Joshua van hi mizo si mo se lo ti tiang kin to ko bel nak ngan pi khe kho chu ruanga vun tuk mano Joshua ban tuk fapasung loi tikau se sui ban tuk fapa asimi he ke atua mi pakhata kan lungtin lo nak oma khan chun ke thajang kan pek tu ko we thajang kan pe lo ti nas lo thajang kan pek ko bu in atua mi kan lungtin lo nak oma khin chun zai kan tila kani sumdeu a haw kau kani sumdeu ama jong ke mi humble te se ami toidor tuk mi tangte ador mi se ke haute pawni khin chon kho mi nei niam tein a mi se ke ma jong ni karak chon chang kati kha ma cha kanaw ma hi zitin na ro ning ti te jong ke I hal se lo a thang ha zapi muwa khaban tuk I kan tu tika khin ze kan tila mi cheu khat ni chun mo mi cheu khat ne bau chan mi pakhat ni khaban tuk kan tial so la khan chun Joshua amu ning adang kho Joshua hi chuban tuk pe araksi hi tiban tukin amu ning ke at khen kho cha kani rarin ngai a hauti achun karwa zai cha kan ti achun mi cheu khat chu ru nak hiban tuk kapi angai khomi hi kan silo kan ru nak he atoi te abi tek chutika online kan ni lai mi labang he chu online a achuak mi po kan mu mi po he azum mi kan tampiri chun kani zum pin le phundang pin ala mi khi kan umri matika khan kani rarin pa haw ko rotia keima pumpak ruaning chu ka hei a hei si khati ka chim ronga khan mi ka chim thin na phuna ra ka ruat sim hlau mo pumpak ruat nak le mu ning ka chim mi so kha se hiti ka chima hin ka phusung ngai na te in he kan chim bangin social media hi ban tu platform ruat nak chim chana si cha khan ka hei chim ve so bia se Joshua be chim he adong na kan ngai tarin halai biar pia kau ma za faten zai ma ka comment kon na chimi zonga kan ase man kan ram mi ni thai kan du ti se zai da chang mi hete US lai mi nong zong ka dang lam ram mi zong ni ra kan thai na se ti kan du ti ka hi alan ko nga hin a comment min tam tuk ma ti ka kai ma ko hoi la li la zong I'm confused ja ata US from Myanmar you know khoi ka da na ra tak nak si ti akan hal chang cham ma tu ni kan ja zai ram da na se zai man tuk flag da se ti man tuk kan hal ti ka kan kama lai mi ka si ti se Myanmar ka salo ti mi cho kampal ti cham man paro lo gate sorry ma ga chen ke koram chung ko Myanmar chung kan Myanmar kan country si ti mi ka am si bi ka kan fian ha ok tu kan fot lo zong maka kan ram se mi ne kan thai na ding sa chung maka ha ma ti ka zang fa te nu lo pa zai ka ti lai comment nak te zong hen topal te te nan lung fa to kan chen lai hol kan ka ti ko zai cha de chen ram dang ni kha thai kan du tar phone ha kan awan kan ke kan flag kong kha kan confused tar phone tum na UFC zelo zong kan tam tu comment ti kan ka alak lo ka ti ka kan mo zai ka ti la kan ma kan phone nak lung long kha rot lo kan ram cha zang fa te rot ha si ti ka du phone okay acha tak
a video kha chu ti khan kan dong tar ri ko lai Joshua chim ban tuk te khan US lai mi zong ne khaban tuk ru nak apu mi kha tampi kan ti kha avun lang kan comment te zong Joshua kan nol nak kha hi ka hen keima zong ni kan ka vun lang tar than ma kha phil na hlau se le ka be sham lai ka chim chang ban tukin valei chungi lente chal mi tam pi atam deuh ngot ni hin ka tila chu kapal la lo ma he chu lente chal ka zau bak ve mi ka se ma ni hin an national flag an ram flag khe mai ngal ngai vun phau chu pi hi an du chiu mi se pakhat Leon Edwards an ti mi atu England rama UFC welterweight champion asi chang mi he nan thei ko lai atu Joshua zong ne hin arak war ngai mi fighter pakhat ase Leon zong ne hin Jamaica national flag he wang thar ngai bakin UFC a hen arak ilupi ama he British mi se England mini an chong lom tuk mi se England mini an ma chung chuak fa an zeizong vialte bantuki an zau mi se ko na in Jamaica achu asem nak te khe aza pi lowe chu chu UFC octagon chunga octagon chung kati UFC arena chung baka khan alu pi chuban tuk chun zaitluk inda anram represent an du ti mi kha ki kan vun thei thiam ko lai hitika Joshua ni zairuanga da US flag aken ko lo US citizen asi changa chun tia ati mi zong tam pi kan ko la sim han se lo Joshua van hi zona ka thang thot nak chu achu ke nak a roots kan ti mi ashi sham he zai tik mena hen aphil lo ti hi mu kho se chu ruanga ke chu ka thang that tok Joshua van bantuk chin mi akan he chu ke chu kamai hal tok karak ilom tok ti mi te kha adong nak leya vun chim ka du mi se kan video zong asaw pa aka zo tu nandi lak chunga kalom tuk sing shan atu tan hi chu hi vial hin kan dong tar ri lai next video a chinram thong pang le adang dang a uma khan chun chu kong chu kan ni ru than ten halai kan YouTube channel kha adong nak pi ka zang fa te in subscribe kan to piak lo next video a kan ni tong than ten halai